Salamat gid, Tribo Bunabihan. For the information of everybody, Tribo Bunabihan is not a competing group, no? So we will start the real drum beat competition with group number 1, Tribo Banwahanon. That was contesting tribe number 1, Tribo Banwahanon. Up next, ladies and gentlemen, mabatian natin ang music kang contesting tribe number 2, Tribo Tumandok.
Thank you so much. Contesting tribe number 2, Tribo Tumandok. Up next, ladies and gentlemen, pamatian ta ang musika kang contesting tribe number 3, Tribo Abunil. Thank you so much, contesting tribe number 3, Tribo Abunil. Up next, ladies and gentlemen, is contesting tribe number 4, Tribo Igsibad.
That was contesting tribe number 4, Tribo Igsibad. Kag magapadayon kita sa contesting tribe number 5, Tribo Batubukay. Thank you so much, contesting tribe number 5, Tribo Batubukay. And finally, we will have the last contesting group, of course, last but not the least. Contesting tribe number 6, Tribo Mandaragat.
sound. Salamat gid, contesting tribe number 6, Tribo Mandaragat. Salamat gid, Tribo Bunabihan. Next to perform is Tribo Banwahanon, composed of Barangays Bagumbayan, Balantad Caros Fruto, Liboon Gonzales, Hirado Magsaysay, Burgos Hengos, kag Barangay Gotera. with their tribe manager, Punong Barangay May Fatima Villarta, With Assistant Tribe Managers, Honorable Maria Venus Katakutan, Punong Barangay Winnie Hilos, Punong Barangay Lemuel Hermino, and Punong Barangay Sinchas Subiron. with Tribe Treasurer, Punong Barangay Nicolas Tabifranca. Mga kasimanwa, competing group number 1, amo ang Tribo Banwahanon.
Tribo Banwahanon. Grabe nga performance. Kita mo to, ma'am? Gaurubo ang dancer sa kang tapos sa saot. Sige Sinigrogin. lang. Ang pinaka-importante, nag-enjoy samtang nagasaot. Our next group is Tribo Tumandok. Ang Tribo Tumandok, ginabugusan ka mga barangays, Cabasi, Santa Rosa, Laguna, Bungol, San Vicente, kag Partisyon. With their tribe manager, Punong Barangay, Jesse Hilasan. With Assistant Tribe Managers, Punong Barangay Alex Garde, kag Punong Barangay Romeo Pedroso. With the tribe treasurer, Punong Barangay, Salvador Gomez. Mga kasimanwa, tribe number 2, Tribo Tumandok. Wow, manami man hindi magpaperde. Tribo Tumandok. Sir Laila, notice kung mga slim ta ng mga dancers na.
Siguro permi lampirong ang dapli. Si Bea gid ang super slim. Kabaliwan sali daw sa kalawas na sa natanan, slim. Si Bea gid ang super slim. Next to perform, tribe number 3, Tribo Abunil. Ang tribo Abunil ginabugusan ka mga barangays Anunoo, Bulad, Lubakan, Iyasan, kag Nituan, Lupsa. With their tribe manager, Punong Barangay Ray Angelo Gonzalez. With assistant tribe managers, Punong Barangay Rico Yakaniga, Punong Barangay Roldan Hirado. kag Punong Barangay Johnny Bert Heno Depa. And the tribe treasurer, Punong Barangay Yolando Hico. Tribe number 3, Tribo Abunil. Manami man. Tribo Abunil. Dawra kat itulak kabigin, Sir Lyle. Pinaghandaan gid kang kada tribo nga anda nga performance tilad niya Ang anda nga tribe manager na may iham na.
Tribo Abunil, tribe number 3. Next to perform, tribe number 4, Tribo Igsibad. Ang tribo Igsibad, ginabugusan ka mga barangays Igkokono, Sipitan Badyang, Bakong, Kagbungol, San Miguel. With our tribe manager, Punong Barangay Agustin Iponcio. With assistant tribe managers, Punong Barangay Alfredo Hiter and Punong Barangay Eliseo Gastala. With our tribe treasurer, Punong Barangay Edward Vincent General. Wow! Matahom ang performance kang tribe number 4, Tribo Igsibad. Daw tanan manugdaagin, Mayor, no? Kung pwede lang daad nga padagkan tanan, no? Tanan first. Next to perform, Tribo Batubukay, composed of barangays Baras, Kabubugan, Nalandan, Kag Kalampitan. with their tribe manager, Punong Barangay Jeffrey Bade. With assistant tribe managers, Punong Barangay Ray Hinaka and Punong Barangay Noemi Magbanwa. And the tribe treasurer, Punong Barangay Glenda Hemal.
Ladies and gentlemen, Tribo Batubukay. Amo to mga abyan ang tribe number 4. I said corrected. Tribe number 5, Tribo Batubukay. And of course, to complete ang aton, to kompleto ang aton mga tribo is our tribe number 6, Tribo Mandaragat. Ang tribo Mandaragat, mga abyan, ginabugusan ka mga barangays Pescadores, Generosa Sicolon, Torreblanca Blumentritt, Herona Jimeno, Rizal Tugisan, and Nanga. with tribe manager, Punong Barangay Jerry Ledesma, Assistant Tribe Managers, Punong Barangay Hector Tanagon, Punong Barangay Nilo Hito, Punong Barangay Roel Sitaka, kag Punong Barangay Diosdado Sablada III. Tribe Treasurer, Punong Barangay Jocelyn Gayargor. Tribo Mandaragat.
ang Tribo Mandaragat, contesting tribe number 6. Pugayan ka Diyos, kang malapad nga kapatagan, kag manggaran nga bukid kag kadagatan. Balanon ng tawag sa katawhan mo, nagtukod kang bantayan, kag maisag na nagdampi, mga pintas na muros, ilubi. Bantayan, bantayan, gimbal, gimbal, mga pinan. Bantayan, bantayan, tugiyaw kita hukbo sa kadaratan. Kasaysayan, saksi sa kaisod ng amal-aman, mga tumandog na baganihan. Bantayan sa mga ako may patuo, sanditulas ditutino, ang patron kag manubantay mo. Bantayan, bantayan, timbal, timbal, mga pinan. Bantayan, bantayan, tugiyaw kita hukbo sa kadaratan. Wow!